Pas. Pas.
Anak dibabat ora tegel. Apa iya? Nangan sing jarane kae dolan layangan to. Tiket 5 layangan siji. Nek pedhot golek to. Nyirage. Kuwi kan delongan kok arang nak anak petu arang dorono. Terus ae. Terus. Wah, posene ngene. Wah, weh. Minta nyawo. Iya, bisa gonyong ya. Oh dia orang aja. Terus nganu pir. Hari ini sekali kalah guys. Tiket piro? Tiket 1 sampai 16-an. Oh, bagus. Angel tutup-tutupane. Mas, bareng ya. Barang di angel tutu. Jangan mau kan Tuh gandon. Kurang lho. Gitu oke. Tipis pati murah Melayu kan. Pati murah Melayu. Muhammad Diahai. Ini.